Dengarlah kisah Aulia Allah. Gejabah Islam, gejap peluang. Tak megah tak luah kuasa geberi lepot Allah. Menentu sejarah sirah Aulia Waliullah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dengarlah kisah Aulia Allah. Gejabah Islam, gejap peluang. Batu-boh kalam di Allah, kalam Al-Quran. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allah, Allah, Allah ya Rabbi. Allah, Allah, Allah ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kudrah iradah droni ya Allah, dengan berkat mukjizat Nabi Muhammad, dengan kuramat isim ismu azam. Ya Allah, Nabi petunjuk jalan yang lurus kepada hamba droninya yang hina, yang fana, yang zina, yang lain, yang babat. Dengarlah kisah Aulia Allah. Gejabah Islam. Nyo tak minta nyo meyaku sang targetnya sampai belah boh dah belum. Tapi orangnya baru 6 boh. Tetapi barang-barang lain nak breh, nak kuah, nak indomie boh manok lah motor Hilux secara simbolis nak juk ba abu. Ni Pak, ini dari kamu berbina mudah. Terima kasih. Sabar Bu. Kami kerjanya. Sama-sama lah nanti apa yang mungkin dah bantu. Yang baru tahap pun kamu berharap sampai ke 5 tahap akan dari tahap Tuhan. Dan mohon doa Syed, insyaAllah Akmal tinggal bengah berangkat ke Australia. Jadi terima kasih pada rekan di sini. Ya
حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جلي هذا الإنسان عبد السوء خطيان من ذنوبي وحلال خائف إنك غصبان جلي هذا الإنسان عبد السوء خطيان من ذنوبي وحلال خائف إنك غصبان ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء الإيمان ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء الإيمان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا تخيب عجي تحت. Dan kebetulan hari ini rupanya ada sekalian senejuh, senejuh tungku apa tadi udah lupa saya. Guru dan sopir Abu setelah tungku pante bangun pesantren, Abu mencari sopir baru dan beliaulah yang hari ini pas senejuh. Kita beliau kenyang sekali, luar biasa. Abu cukup bukli aja nih. Ada kok. إن كنت غالي علي وحبك مالي عيني لا تيجي في يوم تقابلني تنسى سلام تنسى تحية إن كنت غالي علي وحبك مالي عيني لا تيجي في يوم تقابلني تنسى سلام تنسى تحية في الدنيا عليا ما تهلى يوم انت ضعيف في الدنيا حلاوتها كلمة حلوة تمني في الدنيا عليا ما تحلى يوم وانت بعيد في الدنيا حلاوتها كلمة حلوة تمني إن كان الهبيب هبيب Ya, تاني tunggu Z yang baru tahap pun dan insyaallah Menor ya menor hom kibang ya itu air rayu akhir jadi yang baru tahap pun insyaallah akan galang belum dana dan akan terintat untuk tahap kedua, ketiga sampai seterusnya. Hai WP kamu kawanan, hai kamu yo jujur KSA akan pemerintahan
Kam pejabat yang hamba kan menyolong pejabat royal gubernur insya-Allah dia jamin you leh belah abah rumah yo kan. Rumah lagi habanya encik ditanya. Punya DPR, Berlaku draw tu. Kan? ke punya DPR halal belah. Ah, main. Jadi kamu kan Ya, Mas. alhamdulillah. Alhamdulillah. Good. Yang kia Kan kamu dah dipilih dia. Alia Terima baju. kasih. Kamu atas nama Daya Pusat Muda mengucapkan terima kasih atas bantuan yang kami beri kamu dari pihak KSDA. Dan semoga sukses selalu dunia dan akhirat. Amin. Dan doa turun yang beri bantuannya. Mudah rezeki. InsyaAllah. Mudah rezeki kan. Nama sukses yang kena mudah. Sukses dunia. كلمة حلوة طمني إن كان الحبيب خايف عليا وأخاف من حبه تنسى عقليا ولا يعرف إنه خداعيا يخلف حبيبي يخلف عيني إن كان الحبيب خايف عليا. Ini adik-adik ni lagi mengantri untuk telefon. Telefonnya satu aja. Apa di bawah telefonnya? 5 Bayar berapa? 1 menit berapa? 1 menit 1.000. Yang bele telefonnya tu po ada daya. Ada daya. Yang bayu tu daya. Kita mampu daya. Good. Untuk lu bantu 5 buah telefon tu. Biar banyak antri. في الدنيا Coba kamera situ. طمني في الدنيا عليا ما تحلى يوم وانت بعيد